Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер жана сүйүктүү биздин көрөрмандар. Кайрадан эле сиздер менен Екатеринбург шаарында мекендештерибизди тамашага салган Узак шоу программасы. Бул жолкусунда биз кыйынчылык учурда кыргызга кыргыз күйөө же кый чалышкан учурда адамга адам жардам бере алабы деген сурообузга жооп издеп көрмөкчүбүз. Ал үчүн биз атайын Эрдалан жигитибизди сес-саяктай алып көрсөтүп, көчөдөн ары бери өткөндөрдөн жардам суратабыз. Келиңиздер анда биргеликте байкап көрөлү. Бул биздин болочок бомжубуз. Азыр чыгат алмаз даярданып. Неме кремдер болсо аз беттен көгөртүп мына кылыш керек эле, азыр сүйүтмө бет болду. Жасалма болуш керек дейт. Az кыздарыбыз келип калды болуш керек. Ошолор келгенде мен бетине сыпап салат. Ушундай эле боло берет эми сөзсүз. Актер жигитибизди сес-саяктай кылып кийинтип жөнөттүк дагы өзүбүз эки жерде жашыруун камералар менен тартып жаттык. Салам алейкум, братан. Вас не будет сигарет? У вас руль дайте мне, пожалуйста, братан. Нет, как сказать? Хотя бы 10 рублей дайте. Нет, у меня карточка закрыта. 10 рублей нету, да? Братан, пожалуйста. Пожалуйста, братан, дайте мне. Нет, подождите, братан. У вас есть сигарет? Они курят. Нет, братан, у вас рублей дайте мне. Проезд нету, проезд. Пожалуйста, братан. Нету. Пожалуйста, братан. Экзамен сдаю, давай. Пожалуйста, братан. Вот туда идем, там есть вот машина. Пожалуйста, братан, пожалуйста. Ладно. Карас, мен документтерим жоголуп жатса кичине акча болсо бербейсиң. Yok. 20 рубль бериңиз. Yok. Болсо бериңиз, 10 рубль. Bir soğuk akşam yok. Aslanım tamam. Бул болгон тамаша эле, братан. Assalamualaikum, bratан. Кыргызсызбы? Сизден бир сураныч бар. 25 рубль бербейсиз, братан. Просто берсеңиз, акча жок болот, просто берсең. Братан, койсоңуз. Жок, 10 рубль бериңизчи, братан, жок. Buyur. Кыргызбыз го акыры. 5 рубль бериңчи, братан. 3 рубль. Assalamualaikum. Кыргызсызбы? 25 рубль берип коюңуз. Документтериме жоголуп кетип, акча берип. Жегенге да эч нерсе жок болот, акча бербейсиз. Bilmiyorsun ne kadar. Керек болот эле, аман. Ne bilirsin? Вот жегенге эч нерсе жок, квартирада майда. Bilmiyorsun. Майда, рахмат. Здравствуйте. У вас есть 23 рубля? Пожалуйста, 10 рублей есть хотя бы? Здравствуйте. У вас есть 30? Пенсионера плохо. Хотя бы 10 рублей дайте мне. Пожалуйста, бабушка. Хотя бы 5 рублей.
Салам алейкум. Братан, сигарет не будет? Не куришь, я, братан? Нет. 20 рублей, ставьте, пожалуйста. 20 рублей? Пожалуйста, братан. По-моему, больше 20. Больше нет, да. Спасибо, братан. Салам алейкум. Ya kırılsın abi. Ya 20 sürü vermek burada. Doğru. 20 akla? Ha, 20. Kırıksın mı? Hava kırılsın. Ha ne oldu? Dokumentler yok olsun. Umarsan çıkmadı da onda bunlar rastgele koyuyor ha. Bazı. Ne kadar? Ya dokumentler yok olsun diyorum var. Bazı rakam. Koysan жүрүнкө. Bu atayın televizyon uyuşturup kalmış. Bu masa olsun. Bu jakta kamera var, bu jakta kamera turadi. Jakında sizlar. Men qara qo'ylar. Сыясатта болуп кийинип жүрсө, көпчүлүгү жардам берүүдөн баш тартты. А эми катарда адамдардай эле болуп кийинип жардам сурап көрөлүчү. Кандай кабыл алышат болду экен? Дай мне, пожалуйста. Ты пришли, дай сюда. Ладно. Lan işte lepek yiyoruz. Он регулярно стоит. Все сразу. О, 10 кило, да? Özür dilerim. Ellerimizi vermeyiz. Hadi bakalım. Sen size oturan. Oo, şimdi ne oldu? Masrafta. Kırgız kesiminin düşünüp verirsin. Ne edeceğim bunlardan? 23 tepe Antalya. Yine dalga bastı o tarafa da aşağı değer bakmamız da. Hayır, Rafa. Evet, ne yapalım? Burası Alga basıp oturan reportaj yapmak. Taşlanırlar. Kolgatır koysan ama YouTube'dan görürsün. Alga basıp oturan. Rahmat. Здорово. Албатес, вас перегрузят. Мне приятно. Хотя бы 10 рублей. Пожалуйста, братан, нет? Так. Если здесь правильно, да? О, это надо перейти. Жолдорам жакпылдап, алты. Үчтөр продам. Жолдорам жакпылдап, тоолор. Айрахмат. Бул сирата. Кутайсаңыз, бул атайын репортаж жазып коюп, алга чыгарам, камера. Колготор койсоң да юктайсың. Элдин кандай экенин сынап көрөлү. Сизге рахмат. Нет, здесь правильно. Есть вот Yolgura çok oldu. Yanında çok ne derdi? Yaklaşıyor mu getirdiler? Tamam işte. Onur bildi. İşte
Здравствуйте, у вас рубля, да? Пожалуйста. Нет, проезд. Машина нет? Нет, проезд нет, пожалуйста, брат. Хотя бы 10 рублей, да? Да. 10 рублей. У вас есть 3 рубля, пожалуйста. Что там делать? Что? Что, мне нет машины. А? Ничего нет. Домой надо? Да, домой надо. Проезд нет, да, домой надо. Точно нету? Да, точно нет, точно. Нет. Спасибо. Спасибо. кеткенге ақша жасаса ұйғанмаса керек болып қалады кеткен ешнәрсе жоқ ақшаларым түсіп қалды бұл жақта алғашқы отырғаны өзі жатқан бұл жақта жүрген сіздерге рахмат тамаша тамаша қылып жақында есікке шығарамыз мына қол көтеріп қойыңыздаршы У вас есть да нет у меня. Хотя бы 10 рублей дайте сюда. У меня 3 рубля нет? Безналичный расчет. Мен биринчи чыкканда ошол атайын эски форма менен чыктым. Уялдым бирок
кандай кылып кандай аткарып кетет экенмин, аткарылайынбы аткарылбайбы депчи. Анан чыгып кадимкидей аткарып баштадым, съемка башталды. Барып эле ошол акча сурап баштадым. Өзүм баягы ишиме түштүм. Негизинен мекендештерибиз кайдыгер карабады. Мисалы болгон акчаларын берип, мисалы ачка калдым, квартирадан айдап чыкты, документтерим жоголуп кетти деп акча сурап аттым. Болгон акчасын 20 рубль түшүрүп болобу, ошолорун берип атты. Анан эң кызык жери ошо бир бала келаткан экен, ошодон акча сурадым да. Акча сурасам ал тебет утпай меничи. Кийин ошол камераны көрсөткөн анан өзү сүрдөп кетти окшойт. Ошондой учурлар да болду, көпчүлүгү кийин камераны көргөндө сүрдөп кетип атты. Мына замандаштар, элдин реакциясын дагы байкап көрдүк. Анын жыйынтыгы баарыңыздарга эле маалым болду көрүнөт. Ар кандай жолдор менен тамашага салган Тузак шоу программасы дагы да көрсөтүүлөрүн улантмакчы. Абайлаңыздар достор.